baju hitam. Iya, dia joget guys. Loncat-loncat dia. Ya. Iya. Cantik banget dia. Kecil mungil. Cantik loh guys. Halo guys, kembali lagi bersama Kakak Selem. Kita lagi nonton di London sama cewek dari tadi yang cowok terus sama yang cewek guys. iya. Tar dulu ya guys. Itu dia muncul guys. Kayak lagu itu aja. Iya. Cantik loh guys. Kayak pengantin Jawa loh. Pakai baju hitam. Iya, dia joget guys. Loncat-loncat dia. Ya. Iya. Cantik banget dia. Kecil mungil. Cantik loh guys. Au. Cantik banget loh. Ayo ikut ya. Kecil guys. Bentar dulu bentar. Awas motor Salim. Sini Salim. Awas motor. Nggak kena. Kita ikutin dulu ya guys. Nyampe belokan guys. Kejar dia. Dia belok guys. Ngapain itu? Berhenti di situ dia. Awas sini. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Masih joget. Aduh. Anaknya. Lagi joget sama dia. Iya. Udah dulu ya guys. Ya guys, jumpa lagi dengan kakak dan Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dari kita semua. Bye bye. Bye bye. Di London masih nyanyi guys. Iya. Bye bye, jangan lupa.